এয়া আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়। प्लीज चेयरमैन साहब जी, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी को आग्रह करना चाहूँगा कि मेरा जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिफू में पहले राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक जाता है उसका स्टॉपेज था, लेकिन जब कोरोना आया इसके बाद अभी तक स्टॉपेज नहीं मिला, इसलिए लोगों का बहुत तकलीफ हुआ। कि इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जल्द ही जल्द ये व्यवस्था करें। धन्यवाद। Kenili tum ye UPDS akedal sa pham chole ke chong thuili karbiang long atokanu ke do ar rat to phanta UPDS ku koren sing be ke japon a song ke karbia khe phanta the dung ke chong thuilu hem prenang wan pipo ku salang li tum seme ke tangge labang so seme lang dang pe mande non ke cheplang tho bang ke hem preglang puthak alang li MP long nok ka hem preglang puthak ka ithira ni yidu nai hakumane amuni re phan ka sorsa hakumane amuni phan ka pinrem la ke MP a ot gali ande dili hangali dar bangle ni lika chini alang li not MP alang li not ke thekere man peng do bang ko pe pos alang li chini ne dar nili tum pini alang li phan ka chetong namile phanda nili tum awar sai le chetong nama silong le get ma nili tum hanai ku pe ande halabang so nili tum song dor pet hut alang li to phan ko alani kang hon nili tum alang li to phan lang roi paran nili tum baji oh la penili to phan alang li to phan ke chi una pe na nili tum sing hor pi ponai pole khuk ko nili tum sing hor pi ponai alangi bar segundo bar pi de amat abdul marai nili tum arja abdul jilla an sig nili tum hani ching ho nili alangi tum phan nili tum ke ching ho hala bang so nili tum alangi phan ho ne da pute pini hala bang sarani alangi ko pia ki sung dong phopone la anili tum ke chipi du pensi pini ni tum UPDS sa ke dal sa phan ke lo bana sam se nili to phana pin chong hang amai lo la sarabang pholong ke karbia khailong dim long pe ke ni pusini like karbiang long rat phan ta nili pusini